ikaze mu makuru agezweho kuri iki gicamunsi cya tariki ya 14 turi mu kwezi kwa mbere stili n'ubundi ariko tukaba tugeze kuwa gatatu. Reka twizere ko mukomeje kugenda mumera neza cyane, ndabasuhuje. Tugiye kwibanda muri aya makuru agiye akurikira. Turaza kukubwira ko muri Makobora hongeye kugabwa ibitero hagati y'ingabo za leta ndetse n'umutwe wa 23 twongeye kugaba ibitero nyuma yaho ibi bice byakuwe mu maboko y'umutwe wa 23. Bakaba rero bongeye kumanuka hano muri Makobora, ndavuga inyeshyamba zirwanya ubutegetsi bwa leta y'Kinshasa izo 23. Turibuze kubigarukaho turebe n'uburyo zimerewe nabi ziri gusubira inyuma, ndetse turaza kuvaho turebere hamwe n'ubundi ingabo z'u Burundi nyinshi cyane nyuma yuko zisesekaye hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Izindi nshyashya zaje ku munsi w'ejo zikomeje kongera nazo kuza hano nyuma yo guturuka Ibaraka, ziturutse za Karemi mu kiyaga cya Tanganyika ziza zerekeza hano muri Fizi zikomereza hano muri Makobora, ariho rero zaje no guhita ziza gufasha izindi zari ziri hano kurwanya umutwe wa 23. Turareba ubufatanye bukomeye cyane bwa leta ya Kongo ndetse n'u Burundi kinini biri gufasha navuga ngo ku rugamba, ariko tunarebe n'uruhare rwa Tanzania nabo batangiye kugira muri iyi ntambara. Turaza kukubwira ko nanone General Sultan Makenga wa 23 nawe yongeye nanone kuba uyu mugabo yongeye kuba asaba ko zimwe mu ngabo zijyanwe Warikare nyuma yaho naho abarwanyi ba 23 bakomeje kugenda bakubitwa. Turaza kubyinjiramo neza, turavugaho gakiya nanone ku bamotari n'abagenzi batwaye bategetswe n'umutwe wa 23 gukubitwa. Abasirikare ba 23 rero ku itegeko ry'abayobozi babo bategetse gukubita bikomeye cyane abamotari batwaraga moto mu bice bitandukanye biri mu maboko ya 23 ndetse n'abagenzi batazi icyo bazira. Nabyo turaza kuba turebera hamwe si umutwe warugamije iki, ndetse tuze no kunyarukira hanze. Ariko mbere ko tujya hanze ya Kongo turababwira ko ubitaga Ikabombo nyuma yo gukoresha inama abasirikare bakomeye 36 bo mu itsinda ridasanzwe bari mu mwitozo udasanzwe, bari guhabwa umwitozo udasanzwe, ndetse bari kumwe n'abandi 6 nabo bari gutozwa bikomeye cyane gutwara indege cyangwa se drone hamwe n'indege z'intambara, bari gutozwa n'igisirikare cy'Ubushinwa. Turarebera hamwe rero ibyo Ikabombo yabasabye ndetse n'uburyo imyitozo yabo imeze na kinini bagiye kuza gufasha n'ubufasha navuga ngo ubu bitezweho ndetse abantu tubitezeho kuza kuba bakoresha intwaro zo mu kirere. Ndetse reka nkubwire ko turi bujye mu gihugu cya Uganda. Hakuweho navuga ngo internet kuva mu ijoro kugeza amatora arangiye, bitewe nuko batizeye ibyaza kuba cyase kuriganya amatora n'ibindi bitandukanye. Internet yamaze gukurwaho yose ubu muri Uganda, internet ntayiriho rwose bitewe n'amatora ari kuba muri icyo gihugu. Turibuze kuza kubyinjiramo neza cyane. Reka nizere ko abantu mwese rero muri kutwumva mumeze neza, abantu mutwumva mwarakanze subscribe, God bless you, Imana ibahe umugisha. Abatwumvira rero n'ubundi mu bice bitandukanye yaba iby'icyaro n'iby'imijyi mu gihugu cy'u Burundi turabashimiye kandi tubifuriza kugubwa neza. Abari muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu ntara zose, mu teritwari yose n'ibice byose, tubahaye ikaze. Imana ikomeze ibagure ibahe byose. Abatwumvira mu Rwanda mu bice byose intara enye n'umujyi wa Kigali, namwe tubabwire ngo Imana ikomeze kubahaza kwifuza kwanyu. Tanzania, Uganda n'ahandi hatandukanye muri za Kenya, muri Afurika hose muri rusange, reka tubabwire ngo namwe ni karibu cyane, ndetse na diaspora mwese turabasuje. Reka dutangire amakuru yacu nta gutinda. muri Makobora imirwano yatangiye muri Makobora. Ni ibitero byaje kuba bigabwa n'umutwe wa M23 nyuma y'uko uyu mutwe rero ukomeje gukubitirwa n'ubundi mu bice bihana imbibi na teritwari ya Uvira. Bongeye rero kuba bahatwa ikiboko, bongeye kuba bahatwa umuriro, ariko bagarutse noneho ngo bisize insenda hano muri Makobora. Mu gihe kigeze ku isaha imwe ishize bari bakije umuriro bakamejeje, ariko
ninjiye mu makuru batangiye gucika intege ndetse batangiye gusubira inyuma. Ibyo byose rero namwe mu makuru turi gukesha ibinyamakuru birimo Actualite.cd ndetse na Tazama RDC, birimo Mediacongo.net, barimo ba Steve Wembi n'abandi batandukanye, barimo ba Daniel Micombero, amaze kuba bemeza iby'iyi mirwano, bavuga ko umutwe wa 23 utangiye kumererwa nabi nyuma yaho ingabo z'u Burundi ziziye gufasha abarwanyi bari batatswe hano muri Makobora. Ingabo z'u Burundi rero n'ubundi zaturukaga mu bice bya Tanganyika, Baraka, zizano zahise zitangira guturuka inyuma umutwe wa 23 ndetse na babandi bari batatswe nabo na 23 nabo baturuka imbere bayihurizamo hagati, niko gutangira rero kuyiha isomo, barayigaranzura, barayikubita kugeza kuri aya magingo. Rero abatari bake bamaze kuba banafatwa, intwaro za 23 zimwe zamaze kuba zifatwa ndetse n'abasirikare benshi bakomeretse, babaye casualties cyangwa se bamwe bamaze kuba bajya hasi. Mirwano yatangiye rero mu masaha y'isa 3 nibwo yari itangiye hano muri Makobora, aho baciye hano kuri uyu muhanda wa Luanga, niho baciye ndetse imirwano ikomeza kugenda yaguka, ariko birangira mu mutwe wa 23 ugoswe. Ntabwo ari irya mbere rero bibabayeho cyangwa se kugotwa cyangwa se ambushi, dore ko bongeye gukubitwa ambushi rwose, nari nabigarutseho na waza n'ubundi mu bice bitandukanye by'aho bita Ruwinja hano mu birombe bya Twangiza, nari nabigarutseho ku bantu batakurikiranye amakuru. 23 yakubiswa ambushi ikomeye cyane n'ingabo za waza aho bita Chidodobo. Angaha rwose rero ni hano za Ruzizi, ni agace gahuza teritwari cyangwa se gahuza umujyi wa Bukavu ndetse na Uvira. Ahangaha rwose niho baje kuba rero bakubitirwa ubwo bashakaga kujya kwerekeza mu birombe by'amabuye y'agaciro ya zahabu biri hano Twagiza, nibwo batangiye guhatwa umwotso bagwa muri ambushi y'abahungu ba waza. Batangiye rero guhita banatwika imodoka zabo zimwe na zimwe, izindi zirafatwa ndetse abandi barafatwa, kugeza kuri ubu ngubu 23 yamaze kuba rwose itangira guhungetwa cyangwa se yabuze ayicira n'ayimira, yabuze ikikora. Abenshi bafashwe bemera gutsindwa ndetse bamanika intwaro, kuko nta kindi gisubizo navuga ngo bari basigaranye usibye kumanika intwaro. Wasaza imigeri ukaraswa, abagerageje kwiruka barashwe, abandi rero bazi ubwenge bamanika imbunda zabo, bemera kuyamanika ndetse no gushyikiriza amaboko y'ingabo za waza. Reka rero tuva hano kuri iyi ambushi tukubwira ko no muri Rucuru naho n'ubundi rero bongeye gukubitwa musubirizo mu bice bitandukanye byagiye biberamo imirwano, hari muri za Bumbasha, harimo za Cahemba n'ahandi hatandukanye. Uyu mutwe wongeye kuburaswa bikomeye cyane, bawura bivu abahungu bo ku ruhande rw'ingabo za FARDC baje bisize insenda, barawutsibura bawucisha akanyafu gakomeye cyane, ku buryo kugeza kuri aya magingo uyu mutwe wamaze kuba navuga ngo iciro ry'imigani. Umutwe wamaze kuba iciro ry'imigani ku buryo wabaye nk'ingoma z'abaporoso, urimo urakubitwa umunsi ku wundi. Ahangaha rero naho bongeye gukubitwa, ariko nabo bahise bajyana deployment ingabo zabo nyinshi muri Warikare kugira ngo barebe ko hari icyo baza kuba bategura, bakabona ko bakoramo. Nawe usangira n'udakoramo, gutegereza tukareba nimba hari ikintu kizima bari buze gukora. Abahungu ba Makenga bakomeje guhatwa ikiboko, bakomeje gukubitwa inkoni z'amabuno bayarembeje cyangwa se bayatoheje. Reka tuveho agakiya tugaruke kuri umugaba mukuru w'ingabo Guy Kabombo, yamaze kuba hakorana inama rero n'abasirikare 34 bakoresheje imyitozo idasanzwe, bari mu mwitozo udasanzwe n'abasirikare badasanzwe, ndetse bari kumwe n'abandi batandatu, bwose hamwe ni 40. Harimo abatandatu bakora imyitozo yo mu kirere cyangwa se yo gukoresha intwaro zo mu kirere zirimo indege ndetse na za drone. Ubwo ni abapilote bari gutozwa n'Abashinwa, ababwira ko rwose bagomba gushyira imbaraga cyane kuko aribo bagomba
bagomba kurangiza uru rugamba. Aba Bashinwa rero nabo bari batangaje ko imyitozo babona igenda neza kandi abahungu bamaze kuyimetiriza, igisigaye ari ugutangira kwapurika bakaza guhita barasa kuri uno mutwe. Ubwo rero M23 yitegura ibitero biremere cyane, yitegure gukubitwa uburyo navuga ngo recto verso, amajya n'amaza, cyangwa mu kinyarwanda ni amajya n'amaza, recto verso, bagomba gukubitwa impande zose. Rero abahungu bagiye kuza mu kirere bafite umwitozo udasanzwe ku buryo anytime uyu mutwe uratangira kubona ibitero ngo bajyaga babarasaho na drone ngo za Masisi ngo zahe ngo za Minembwe. Ahangaho noneho abagiye kuza bafite imyitozo yindi iri ku rwego rwo hejuru, turi buze kuza kuba rero tubigarukaho. Reka dusoreze muri Uganda aho interineti yakuweho bitewe n'amatora, iri buze ngo kuba igarukaho ari uko amatora yarangiye. Abanya-Uganda rero bamwe na bamwe baravuga ati hashobora kuza kubamo akaduruvayo cyangwa se hakaba imyigaragambyo cyangwa se kunyereza amajwi. Ubwo rero benshi bari mu icuraburindi ryo kudakoresha interineti. Ubwo naho mu kanya tukaza kuba tureba ninde uri butsinde, ariko amahirwe menshi n'ubundi ni Yoweri Kaguta Museveni, umusaza umaze imyaka za 40 ari ku buyobozi. Twongere gusubira mu kanya kari imbere. Ciao ciao.